واحده راحت تشتكي على جوزها، فالظابط سالها اسم جوزك ايه؟ قالت له اول جزء من اسم جوزي اخت الخاله، وتاني جزء من اسم جوزي زوج الجده، يبقى جوزها اسمه ايه؟ ايه؟ مش عارفه. واحده راحت تشتكي على جوزها، فالظابط قال لها جوزك اسمه ايه؟ قالت له اول جزء من اسم جوزي اخت الخاله، وتاني جزء زوج الجده، يبقى جوزها اسمه ايه؟ فكري تجيبيها، هتعرفي الاجابه. اخت الخاله اخت الخاله دي تبقى مين؟ اللي هي مامتي. بالظبط. وزوج الجده جدي. يبقى الراجل اسمه ايه؟ امجد. طب ازاي امجد؟ عشان اولها ام بعدها جد تبقى امجد. انت عارفه ان انا اول مره اقف مع بنت ذكيه؟ لا دي مش مجامله، بس دي حقيقه. انا اول مره اصور مع بنت وتعرف الاجابه كده على طول. هي امجد صح؟ هي صح.